Wengane ukuthi ngithemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Mfethu-ke sake sabika ngaye evikini eledlule ukuthi-ke ulahlekile. Sekuvele iy'ndaba zokuthi-ke wey'ngane zakwethu usetholakele-ke utholakala ebulewe empangeni eGazu noma-ke eGozula Farm elahleke ezimobeni wey'ngane zakwethu. Iy'ndaba-ke lezi esilola ngazo ezibuhlungu kakhulu-ke wengathiwa kwagcina ukubonakala egibele-ke noma-ke egibele i-truck elalekade lisuka ehluhluke ebheke ngasesikhaweni. Iy'ndaba-ke lezi ezibuhlungu kakhulu esihlala ngazo ney'thinteka abantu abaningi wey'ngane zakwethu. Siyabonga konke-ke abashera-ke isithombe-ke namavidiyo akhe umfowethu ngalesikhathi-ke elahlekile. Sekuvelile-ke iy'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni noma-ke utholakale engasekho-ke emhlabeni.